Aku beli AP perlu pergi jengah. Saya sen pedang supaya pi sepuk anega channel jengi. Mentasi ngan wan rach pi yak update ke batmai ke bansawan hapok jeng YouTube. Berkata ke update sisya kala penkemen ninga. Berkumjur AP kan sepet kemen. Kata ke updates ke long kumne. Mentah haga por bapila yak live streaming jeng pi hapok jeng YouTube. Pila ban stream tang marwe. But in case lada pi kwa yaki bikin join yak stream jeng pi haban invite yaki lengba jaga Discord. Henry mentah haga ni ke update ke batmai ke ba YouTube kan sawanra. Ke baki khot yaka ke collab stream. Kenang ba pin syai bah haga jingi de bakani ko updates kan IP ta nuksa shubo menta mga ubadang duna ke subscribers ngala stream bat ngakwa ban invite ya uwe pat u youtubers ob kham ki subscribers panwan haga stream jonga ngala ban invite you da kata ka update ke bathamai ke bagi khot ika ka stream collab om tang kata kita ki subscribers jong uru kin yo ya ka notification ba one live bat la ki page ya kata live jong ultimately kamut baki page ya ka stream jong piro barkum nei phila ban yo bon ki subscribers ke badai ki subscribers jong uta youtubers ob ki subscribers ngai scam bagani ka updates kala pengkemen ipi but wadam klik pan subscribe iya kan channel jengi namar kum kini ki updates na kapor sekpor ni wan rashi pi ngin sekendo pi hakabi par ki videos kada kapor bye bye stay safe